بيجتمعوا فيه كلياتهم، الكل اظن اغلب اليهود كلهم بيعرفوا هذا الشيء. اليوم أين هي مدينة الباب؟ رونشتن جبو نشاندانا گرنگترین دستکفتن وزارتا نافخوا دوار پیکانینا اولهیه ده لهر دو تاخان بو و ده همان دمه ده جبو رونیکرنا کشه و آستنگین هری سرکی ین لپیشیا کار وزارتا نافخوا بو. هر وها جبو بشتردانا پرسین ولاتیان ورگرتنا نیرین وان و گهداری کرنا بیر و بوچون وان دربار کار وزارتا نافخوا بو. بخیر خوده رونشتن گلکی ارینی بو و اشالات ده لپاشروژی لسر مکانیزماین بباندوتر و بلستر دوارê peywendiyan de. Di navbera dezgehên ewlehiyê yên li taxên Eşrefiyê û Şêx Mexsûdê û xelkê de lihevkirinek çêbibe. الهدف منها هو يعني تعزيز آرمان جê bêhêzkirina rewşa ewlehiyê hûrkirina peywendiyan di navbera dezgehên ewlehiyê û welatiyan de û her wiha şikandina wê wêneyê xerabiyê berê li ser desthilatên ewlehiyê hebû. Li gel vê yekê teşwîqkirin an jîhandana vegerê piştî bêhêzkirina rewşa ewlehiyê. جلسة حوارية Ev rûniştineke diyalogê ye û armanca wê beşdariya civakî ye. Kêşe û pirsgirêkên xelkê li taxên Eşrefiyê û Şêx Mexsûdê hatin pêşkêşkirin û li gel aliyên peywendîdar ên taybet di her warî de hatin gotûbêjkirin. Proje bi avayekî serekî armanc dike ku taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ronî bike ji bo bihêzkirina ewlehiyê li navçeyê. لازم يتركز عليه ويتم طرح برامج يعني من منظمات المجتمع المدني من جهات التسويق. اليوم عدة قضايا مهمة. îro di vê civînê de çend mijarên giring hatin pêşkêşkirin û em hêvî dikin ku ji aliyê serkirdatiya asayişa navxwe an jî aliyên organîzekar ên vê civînê be. Ewelîn çareserkirin û bernameyek ji bo çareserkirina van kêşeyan were danîn. Yek ji wan pirsgirêka rêyan e, pirsgirêka ronîkirina qolan û ew kêşeya ku bi mijarên ewlehiyê ve girêdayî ye. û hewl dide aşitî û îstiqrara navçeyê têk bide. تغيرات كبيرة بالمنطقة وبطريقة إدارتها، فمن الطبيعي يكون عند الأهالي تخوف وأسئلة.